ngazwayo ngazwela ubuhlungu ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto ke lifikile. Chazeleke ngesimo sokudlulela ubaba ukuthi kungani ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi umncwabe. Ubaba sibenekingeni kakhulu naye enkulu kakhulu yabo ngoba njengoba ngibophisa nje wenza iposition order bengivele naye vele ngibone ukuthi vele ubudlelwane bamabukho right ngenxa yabantu besifazana abangena phakathi kwethu naye yabo. So kwabuhlungu mase ngenza iposition order ke sethi mina ngimthathele into zakhe ngiyamjaha ngembese ngimenzani lokho ke kwiposition order ikona kakhulu okungenza ukuthi ngikwazi ukuphuma ngoba vele ungishiye vele ngena ID. So ngaze ngithi ke ngcono ngifunda ukuzimela ngifunda ukuziphatha emphakathini kuze ngathola njengesiqhwanqhwangu bese kuthwala umuntu vele wakhila ngana ID ngone vele idingiswa. Ingakho ke ngikhubekile ngahlala emphakathini abantu bangazi bangihlonipha futhi mangihamba la ngaphakathi bonke bangibingelela kumnandi ngiyaphila nabantu akekho noyedwa umuntu mhlawumbe waziyo la ukuthi mhlawumbe ngina ID bonke abantu bazwe ngine ID kanti mina ID anginayo. Isikhathi sekushaya ukuvota sekufanele ngizihlalele ngizivalele endlini babuye ukuvota abantu ngiphume ngihambe ngiyovota. Ngovota aphi mina ensimini ngiyohlakula manje yabo. So konke lokho ke kungizwise ubuhlungu impela ngoba ikona okungenza ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi cha lento ngiyaphuma ke kuyona ke kababa ngoba nawe uthi uyaphuma kumina yabo. Sichazele ngalokho okwenzeka enkantolo ukuthi bangezesha ukuthi ngathi mangabe ke ngila ekhaya ngangila ekhaya ekuseni ngavuka ngamgeza kahle ngamnakekela ngambenzela amatiye wavuka wahamba bathi ngiyabuya ndodana manje ngiyabuya manje wazwashesile bathi ngiyabuya manje ngijala eduzane wahamba kanti uya eMountain Lies yabo. Wahamba ngazi imali wayithatha phi abamnika nobongela imali vele waphuma kwahamba kwabuye sibuya namaphoyisa sengumuntu osezoboshwa ke senikwe iposition order ke senikwe incwadi ethi cela le nkantolo mhla 15 ngahamba ngomhla 15 ngalapha enkantolo yangakuyena ke ngoba ibangezi bangakumina ngoba yona iyagcina sinika yena ilungelo lokuthi uright ayozimela ngabuza imibuzo mina ukuthi hawu lo muntu uzimela kanjani na ngoba kufanele lo muntu lo kube khona umuntu omela ngoba mina kuphela umuntu okhona la waziwa abantu yabo akekho umunye umuntu waziwa abantu kwaziwa nje ukuthi ubaba umfana kaSibanibani yabo uzoyimela kanjani na kwathiwa hayi no uzoyimela ngathi mina lo muntu lo mayefake kwathiwa akekho umuntu wazi ukuthi ubani ofaqala awuthenga imoto endala kukhona uthenga imoto entsha kukhona endala ebalini yipho imoto engafaqala kwathiwa hayi akekho umuntu wazi lonto leyo waqhubeka enkantolo labhala kwamaphepha yabo kwathiwa babuthatha siphi isinqumo njengamanje wathi qhubana iposition order wathi qhubana iposition order wazosuma mangenya wathi uqhubeka iposition order naye ifuni lento lehlangene nalengane. Ngazwayo ngazwela ubuhlungu ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto ke lifikile njengoba lifikile nje manje seke babuya manje abantu sebeletha amakhadi kumina mase bethi manje mina ngihambe ngomgcwabo kodwa ade ngimtshela lo muntu lo ukuthi ndoda uzofika usuku lokufa lufika noma bekubani lento engiyenza vele ngingayenza noma kubani odlala ngesikhathi umuntu umtshela umuntu yenza kanje wenze kanje ukuze ukwazi ukuphila. Mina yonke into engiyenza ngiyenzela ikhaya mali ngiyazi ngongcwatshwa umalume yabo hayi uyena ngiyenzela imalume. So manje ke yena ukuthi benzela bani ngoba bazi ubeyenzela mina akayenzela abafowabo akala mfowabo umfowabo bebili yabo. So mawuthi uyenzela umalume so manje kuthiwa uyangcwatshwa manje ubaba uzongcwatshwa kuliphi uhlangothi lomndeni la kwamalume noma uzongcwaba ngokwakubo? No akanayo ukuthi ngicwatshwa ngekubo noma ngicwatshwa ngekwamalume ekwamalume alikwazi ukumngcwaba usibali lo muntu lo yabo futhi ke uyakweleta ngabo ziningi kakhulu izinto akayikweleta ngoba mawutshela ukuthi njobe ekweleta nje usakweleta kona ukuthi thina sikhuliswe khona ngayitshela nenkantolo ukuthi kufanele ukuthi lo muntu lo ahambe okhokha impuphu yalapha ebesikhuliswa ngayo. So ngaphandle kwalokho akakwazi ukusithola thina sibiza ikhaya komama mina uma mina ngimngcwaba mina kufanele ukuthi aphume emoshali kahulumeni ahambe yephi ayendlini yakhe ukugcina hayi ukuthi nahulumeni hayi ukuthi aye ekhaya akayi ekhaya kanakhaya kumele ikhaya lakhe umhlabathi
mina uma nginika umhlabathi nginika imfanelo zakhona ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi ngithi ngicela-ke labo bantu laba khona bakwazi ukuthi bangisize. Kubalulekile kakhulu ukuthi ngithole usizo kwabanamandla bakwazi ukungilekelela ngoba njengoba lo ubaba enze kanje sekuyinto manje lento lesingani mayisiyumthwalo kumina mina sofanele ukuthi ngiyenze noma kanjani. Yebo kona ngiyazwela kakhulu baba impela ngiyacela ukuthi bangisize abangakwazi ukungisiza. Ungasiza ngalokho angasiza ngakho ngikwazi ukuthi ngenze lokho engakwazi ukwenza futhi ukuqala-ke nje kuba i-ID nje ukuqala ngisizwe nge-ID ayikho enye into futhi nayo i-ID le angazi ngizohamba ngani ngiyoyenza le thawini ngoba phela kumele ngikwazi ukuthola ukugibela ngithole ukwazi ukuthi ngiphile anginakho ngisho ukudla la endlini bese mina ngithi futhi ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyotandabuza ngiyoshona le ukuze ngiwele emgaqweni yabo nazi izinto engidlayo ngiziphila ngazo yabo bese kube sangathi mhlawumbe mina nganemandla ukuthi ngiyoshona le ngingazi ukuthi ngangiyenzile lento le. Abantu mabe ukhona umuntu angangisiza angilekelele ngikwazi ukuthi ngenze lezo zinto lezo. Angazi ngiyaqala nanokuyikhuluma izinto ekanje yabo ngiyaqala nje nanokuyikhuluma angikaze ngayikhuluma kodwa kuyaphoqa njengamanje njengoba ngicelile ungicela nifike la ekhaya nikwazi ukuzongisiza. Usenesikhathi singanani ubaba eshonile? Ngicabanga ushone ngoJanuwari lapho umhla ka-2 kanjalo ngathi bafika lapho umama ukuthi wangisakhumbula ungangidlulisa mina engqondweni njengento engiphethe kabi ngathi mina hayi indaba lo muntu lo bazolanda isibuko esibhedayo ngayitshela nje lokho mina ukuthi hayi isibuko lesi siyabheda singezi la ekhaya yabo. Ngichazele ngale yokungabi ne-ID ukuthi isuka ngaphi nokuthi isihlumize kanjani impilo yakho ngoba phela ukhulile fanele ngabe unayo ipasi ukwazi ukuthi izinto eziningi nje zidinga i-ID njengamanje. Ngikhule ngumuntu ozalelwe ekhaya. Mangikhula ngizalelwe ekhaya ngawumuntu ongena certificate. Angangasiwa ko-clinic ngothola amakhadi ngotholani ngakhula nje ngengane nje ekhulelwe echathwa yenziwa zonke izinto ngakhula bangayinaka yonke lento ngoba kube mhlawumbe kwaseholiwe imali zamaqolo zani babezosheshe bayisungumele. Yacwila-ke nje kanjalo ke indaba ukuthi ngithole certificate. Ngawumuntu ongazi ukuthi nje angizizwa kahle nje enganeni ngoba phela bonke masikhula ubuzobena umuntu hey yazi ngisafuna ukwenza ikhadi lapha ngiphatheke kabi manje lo muntu okwenza ikhadi shuthi mawungenalo ikhadi ngazi ukuthi awusena umuntu lasebhenki ngizwe ukuthi ayikhona lento le yangithunuka lento lena ngithi mina no yazini kufanele ngisuke eduzane kwabangani ngiyophila impilo yami ngedwa. Iyona-ke le mpilo yami engiyiphilayo ukuthi ngiphile lapha ngilime ngenzeni noma ngivula isitodlwana ngifike ngihlale kanje esitolo umuntu uzofika kumina athenge lonto ahambe yabo. Njengoba ngiphila nje lapha phesheya umhlabathi awungilimazi kodwa umuntu uzongilimaza masiqhubeka nokukhuluma yabo. Yabo. So manje lezo zonke izinto lezo zonke izinto ezingilimaze kakhulu angifuni uqamba manga ungaba na-ID ngoba njengamanje nje la ngidlulwa izinto eziningi ama-IDP angidlula bayabhalisa abantu kodwa but mina angibhalisi yabo anginankinga kukho ekubhalisayo ngisho i-toilet ngilibhalisele umfowethu uyabo uyena muntu obekade ngisiza lo yabo. So manje lento le iyangihluma athi umuntu hawu umdala kangaka yabo manje umdala kangaka ngivele ngishone phansi ngibone ngithi mina kushuthi ngiyaganga lana yazi mangithi ngitshela abantu ngicela ngivele ngivale umlomo ngoba nale ndawo le ngaba ngibangize ngiyithola kube ngabatshela labo ukuthi i-ID anginayo kodwa ngayithula evale umlomo ngoba vele kwangekho ukuthi mhlawumbe kubhaliswane le kwimjondolo la vele wakhe uhlale phansi yabo ingakho ngahlala phansi egcineni bafika kanye bezofuna ivoti la bathola ukuthi i-ID anginayo bahamba-ke ngawazi ukuthi ingathi bayakhuluma lapha i-ID anginayo ngoba ngamuzwa omunye lapha eshiya kwakhiwa lezi tamkokolezi ezilapha eshiya la kwakhiwa imigwaqo la wamemezela phesheya wamemeza ngapha kukhona isikhala esivelayo la somsebenzi wathi na hayi bo nibizeni isibanibani lapha nibizeni isibanibani la kufuneka umuntu la wabuza ugogo wamakhelwane ngangila ensimini wathi la nginawo umakhelwane la ngenzansi wathi na hayi akana ID yabo kufuneka umuntu one-ID kwangabe kuphelile ke ngami yabo eGreat Town lapha kushona uma wengane zami washona nengane yobelethe
base bethi-ke abanye bacela ukuthi bangithathe bangifihlise ikhanda kwamasipala ngikwazi ukuthi ngigundagunda utshani ecela umgwaqo. Hhayi kodwa ngathi mina ngabe inhlanhla kodwa ibhadi ngoba le-ID anginawo. Kusasho mina kufanele ngizokuchaza-ke kubani kubona-ke manje ukuthi i-ID anginawo. Ngasuka ngahamba lapho ngathi mina lento izongihlaza phambi kwabantu. Kodwa umuntu owubaba yena wakwazama kancane ukungenzela ngoba nginephepha la ethi uzama ungenza isitifiketi. Kusho lo mama wabuya ehliphiza yonke lento le. Likhona iphepha engangilinde ngalo la ngilindile ukuthi phela ngizobizwa lapha ngiye ku-interview, sibuyele ku-interview bese ngikwazi ukuthi ngithole isitifiketi-ke ngikwazi ukuqala ngeze i-ID-ke. Kwagcina kumile kanjalo. Mina nguZakhele ngokwacindi. So la ekhaya njengoba ngiphila nje ngiziphilisa ngokulima. Esikhathini kade esidluleke ngike ngahamba ngodayisa lapha phezulu ngawuzama into ezithe shop. Ngazama ukuthi ngiyaziphilisa lapha phezulu lapha. Uhulumeni-ke wathi ayasivali izitolo lezi ebhedayo. Nami ukuthi umuntu o-understand olalelayo. Ngase ngithi no angivale lento le ngibuye ngizolima ngiphile ngomhlabathi njengoba ngilima lapha phesheya. Ngenza ummbila ngenza yonke into amakabishi anyanisi ngiphinde ngikhiphe kuko lelo sente leli ngithenga abantu le ngihambe ngiyo-order imbewu ngibuye ngizodayisa futhi.